Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya si tukang rok dahar. Kembali lagi kita di sini mau wawancara guys. Wawancara dengan nasi guys. Yuk kita wawancarai guys. Menu kali ini guys. Pentol. Yang naon nih kriuk-kriuk kalau nggak? Wong baikkan guys. Ini naon deh. Buah naga guys, buah naga. Mantap. Pemudahan duanya si bibit mah guys. Hanya kali malu baja lumpur. Nah, jangan lupa minumnya. Coba di sini. Terus sebelum kita mulai makan wawancara, mari kita berdoa mulai. Say. Minum dulu. Sudah minum, kita selesai aja. Sikat. Mana sikatnya ini? Halus mana dari ini? Tomat. Bukan teh buah naga. Amalna. Wow. Enak bener. Memang panas.
Ada gas tuh. Bola-bola naik. Hampir habis nih tuh. Oh. Ah. Hampir habis guys. Ah. Habisin nih, ya. Jangan lupa minum guys. Pokoknya mah jreng. Makanya nih guys, enak banget Tadi kirain mau ditambah lagi, tapi nggak dikasih nambah nih guys. Udah aja sekarang, nanti nambah lagi lah video next selanjutnya. See you, dadah.